أنس كوري مالك راضبون خذ تعالى لبيتا فدير بشت كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافر. أفجأ إيش راوشتها سبحان الله. سحكينا راوشت الصحابية كان ابن جل بيغمبري عليه الصلاة والسلام دما چون درجه پیغمبر علیه الصلاه و السلام قطع نینوکا یانجی بهدی دست خور حد اف درجه قطع حتی خدان مال بهتن و دستیری جوان ور بگیریتن حتی دستیری بده توان کسا و داخلی و مال ببن. اف اخلاق اسلامیه رب العالمین عز وجل افرکید بمدانای دا ام تداد مرتاح بین دا ام سرفراز بین دا خزانکا بختور آوا بکن و خزانکا سرفراز آوا بکن نشتی هندای کسا بین اگر بچیتا مالا که اول جار او درجه حل قطيتن او نظانتن اف مالا يونجي تخون يونجي عيالي وان عيالي خوت نفينن اوان اف مدا هاي بربلاوا يلا كاس غازنده سراي چندت كان دبيجن مع عيالي خونه فان دي كاس هاد درجه حل قطايو عيالي ما هميش خوي شيور كريو وغير في چنده اسعاجا و مال كريا اوانش اخلاقياتا اوانش آدابايا اگر تو داخل تو چه مالا که درجه بجواني قطي كاچانه كاتشوان أنس كوري مالك راضبون خذ تعالى لي بمفاد جاريتن.